Hari ini Steven akan straightforward share apa yang selalu kena masalah makan mie hitam dekat brand tertentu. Yang pertama, contohnya untuk BMW macam N13 kan. Biasa makan mie hitam 2000 km, makan 1 liter mie hitam. Biasa adalah daripada valve seal. Memang banyak owner dah kena. Kalau contohnya tukar valve seal, timing chain sekali dengan upah pasang lebih kurang 3000 lebih. Kita cakap engine N20 kan. Kalau kena masalah makan mie hitam, tak semestinya masalah daripada valve seal. Valve cover oil separator tu yang bermasalah sahaja. Kalau contohnya BMW B series B48 kan, makan mie hitam, first step kita dah tukar valve cover tak settle, memang step kedua kena tukar valve seal. Memang dah agak common rosak. Banyak owner cakap kenapa mie hitam asyik kurang, walaupun ada yang belum tukar valve cover, ada yang sudah tukar valve cover tapi masih makan mie hitam. Biasa tukar valve seal sana, masalah dah boleh settle. Kalau contohnya kita cakap Benz, Benz, Steven memang nak puji sikit sebab untuk Benz engine dia memang tahan lasak. Kalau contohnya M264 ke M274 ke ataupun M271, memang tak banyak yang kena masalah makan mie hitam. Tapi kalau kita cakap engine tua Mercedes-Benz kan, M271, Steven pun tak ada peluang pergi baiki tukar valve seal untuk kereta ni. Boleh cakap engineer ataupun kualiti barang yang dia pakai dekat valve seal tu memang bagus. Volkswagen Audi memang dah agak famous dengan masalah piston ring sana. Tengok macam model A4, A5, pasal B7, CC. Boleh cakap yang masalah makan mie hitam, biasanya piston ring dia yang jenis nipis, yang jenis first batch, sebab manufacturer yang supplykan piston ni semua datang daripada kilang yang sama. Jadi kilang yang sama memang ada masalah production defect. Kenapa Volkswagen Audi tak panggil recall untuk baiki balik? Sebab setahu kita, kalau tak kira apa-apa brand, kalau barang yang melibatkan safety, memang akan panggil recall campaign balik pada service center untuk baiki, sebab barang ni melibatkan keselamatan. Ada tak owner tolong share sikit apa pengalaman yang pernah kena masalah makan mie hitam, ataupun contohnya engine tu dah siap baiki, tiada sebarang leaking tapi ada masalah makan mie hitam.